Yo na mere bok magyolngo numakanga mayolngo radio news. Yo na mere yolngo good morning. Ton ja ka news update warpam ko yolngo ngunin numakanin na nolon pirikimi irkala kagonyangara. Government to paingo yan marana yolngon yol karirik ton COVID-19 do nolon boy. Yur walal maringi government malangoni really bulu angon diali di nolon boy ngor ngoni walal maram sirich kuro. Ka government ka ngang don lemur to warpam lemur ngoy lemur daraika dipong really ngor ngai tumar kaya kala choreun tole di really community kur lemurungal. Kadiak lemur to malton jangoni dokara ko malamal ka ngai tungoni yakka COVID-19 really la choreun. Marici kamarang COVID-19 vaccination kangulini ka ririkton marici ka test marang ko ngoroyon meriange uni to kabaki sanitizer tungalgo bican lingo kaya ka marici jamal ngulini to kadaka yang merini ka ririkton kangulini to dawarton wangangur wanamil ngola parkuni to kajin garyun yul ngwal mala kabaki territory check-in app ngulini to kadawarton rolil publil o supermarket o wanamil ngula barak wal ka government yan nakon maram nalchen ngai doli de COVID-19 really kulngir nolonlil ka namuna ngai kayo ngoy ngai tam doli de o ririk ton ga diangi de really diali de nolon ka marak manual to doli de dawun reading doli de nolon ngorja dia kedin COVID-19 gun government tun wal to marje ngang tun warpam nanguni namuna kadwali di Gulf Peninsula ngor yolngo numaninna numato test na marki maram COVID-19 go. Tuanja maili ngulini ka yakada ka yang namirini ka ririkton yan nito marki ka COVID test maram. Important ngaidwal ngapakiw ka yolngo di yak test ko maran raw COVID-19 boy test. Pilibaw alamiri ito tuanja ngay COVID-19 ya riri yolngo maram. Ngaran malang dumaringi gurupan nalchen numato dwali di test maram COVID-19 go tieli di nolon. Ring him up numato 1-800-490-484 wo book numato online COVID-19 appointment.nt.gov.au bala numato ngoni test dyan akun marikin ga maraman Gulf Peninsula Pandemic Clinic ngor. Tuan jagal kiwaj pil. Ka klinik jeto kang nilapton bingor 9 o'clock morning ngor yan bili 4 o'clock milmit pakal kibay baklok every day. Nguli dumaya kajal numato booking appointment numato marichi Uniting Church Function Room nguna Franklin Street. Tuan yang nguni yakan numajal numato appointment jama ka nguni di clinic ngay kalapton pingor 9 a.m. ngor kaburo klok pichan linggo every day. Tuan yang nguni building ga kalki alpa yurungunan gali Woolworth car park ngor. Ka nguli numato nguni na contest ko marichi marana raw ka ngunungoy ni ID ka Medicare card kalki kangoli numa ID mru ka Medicare card mru marki walal ka walal tunguni staff tunguni li di white piljama mri malam numalan kunga yun kaya kumaram ka date of birth malang ka phone number kadwa jagara numalang dolakaram nalchen numato COVID-19 test maram ngoli numa ka irkala pirichimi ogo jangara ngornina miwatch health jama mri malato ka bisiring numalan wanga koro dia kiri numalanyo altunguni gurupan COVID-19 test. Ka indi walang dole jama miwaj health jama meriuja nguni waltukan akun marichinga testing ja warpap na yulngun namun nakadali community ngunin na dia kiri riri umalang maranaraw COVID-19 go. Ka meritir na kunwal kadwali di birkayun walto kajaruyan jaman. Nguli walto dwala uru di miwaj health jama mirmala kwait pan numalany wangakor walto kanguni guru kam giri mask ka gown. Tuan jamar ka walto kunga namir pingri di reading or COVID-19 or. Ka nguli to kadariyun yindi walto nguni miwaj health jama mirmala rungir yala lang meri paito walchen golyon. Miwat jama meri mala ka area or larom biriche me puyo mala ka kunyangara puyo ka irkala puyo mala wana mindu matto ka test mara mala. Yur walal to wanga kurkangatil numalang bunnan testing gonyromgo. Ka loudspeaker koro walal to margi goro panja ka numalang dawo ja. Ka nguni numala kondo COVID test tele di nulon ngur maram o wanga kuro mala nguni to miwaj health jama mirmala ka kwait man numalang. Walal to numalang nguni question malangang ton. Katual malang nguni question wana numatoka nakon ngalpare yun. Uda kaya nga namir gormor o ngir miriutur numatoka o numatoka nakon dual bait yun nganak rumbal o numalang to ngata takay ka bungan water. Payangon matukan numan kadakay luka ngat
ta. Wo walto ripodabir kayun wana nakunni ngula wana ngor hindi ngurwanga ngurungi nyarali entilil. Wo wana balang ni yul ngoy bisit ngula nakun hindi ngurwanga nguni ngurungi di yul ngoy ngay nakun COVID-19 maram ridikton ngay ngurungi di riri. Ripuwal tungangton, wana balang ni mariki kayul ngoy nango nguni ngay kariri COVID-19 ngetam. Kanguni nito COVID test maram, staff yumala to maringi grupan nuna nito gana kanina kagalkon nga test result ko. Nguli ngay to kanakon nguni da kaya nga namir ngay karirik ton COVID-19 do. O nguli ngay kan nguni di yul ngo galkinin na COVID-19 miriwal. Kadual nakon nguni di ang balabalawaloy ngay important nito ka nguni nakon mariki ka COVID-19 vaccination go maranaraw. Na mawalalain markato nguni kung kayon limuro yun na limuro ka gorot tumirin mala limurong ka community limurong. Ka maraman do kadwali di COVID-19 vaccination ja ka Miwaj Health Clinic tuwali nulon boyngor. Tuwan yang aran naman doon karam natangay to ka Miwaj Health Clinic lapton this week. Wednesday ka Thursday 29th to ka 30th December clinic to ka lapton bingor 8:30 morningor kayan bilemil mit pa 4 o'clock tuwan ja ka normal clinic ko malanan na raw. Ngunit na makaririk ton ngiryo o jiji o nangula ka ripo COVID-19 vaccination go rom go. Friday ja 31st ja ngunit di clinic to kalap ton 8:30 ngor morning kayan bili 12:30. Tuan ja normal go clinic ko visiting go malanguni ka COVID-19 go vaccinations go ripo. Kagoyangan matukang nguni gunya ngarangor ka irkala clinic ja ka dar yan bili 4th January 2022 tulaptru. Ka wiripun naman to vaccination maram galki Woolworth ngor 87 Chesterfield Circuit Endeavour Square ngor tuan ya Gove Township COVID-19 vaccination clinic Nullarbor Community Health Care ngor. Ka dual clinic nguli kalaptun Wednesday, Thursday, ka Friday 8:30 munagomir ka balamil mitpal 4:30 ka ngoli numajal numato vaccine yakin maram dieli di clinic ngor numato appointment jama dial kam www.covid19appointment.nt.gov.au ka please ka ngunumalango numa ID ka Medicare card appointment ja ka Gov Hospital yu ka Meritrian Gulmaram COVID-19 riri lachori unangor kinawa wajpil ngorja. Nguli numajal numato visiting guru tumiring Gov Hospital please ngang turwal ngurungun. Ka visiting gunyawalo bingor 10 a.m. ngor ka 12 p.m. lil morning ja ka 5 p.m. ngor ka 7 p.m. lil milmitpan. Ka please puturo bituran wal ki yul ngor radio go ka Facebook walal gulngi ka news updates malakin nango. Yo, thank you naman ko. Buturit yun daw. Tambal yolong radio li.